même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc
nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bon, là c'était Mpassi Zakongo, voilà ce qu'on dit, Mpassi Yakongo avec K, Mpassi Yakongo, et nous étions là chez les frères et sœurs Ngunza. Voilà, là nous commençons maintenant à faire jouer les chansons d'inspiration des invocations pour préparer notre peuple
préparer le peuple. Hein? Beto tubaya na Kikongo samuti beto anime kuzala nzonzolo yai na Lumputu na Suka. Yai mukunga mekatuka na bampangi ya beto bangunza kuna pametua mpasi ya Kongo na ka. Bon, batata na mama mutinu betika na kutubila beno tibeto kele awa na kati ya muzingu ya Maluango. Muge vanda inda mingi vesa mutimu gana mwa bisalu ya kusala awa betika kusolola na nswalo nyonso. Yai kidi yaka ndakisa ya kaka kifuanini ya kaka muge na kubaka na kutubila na beno. Samuti beno kuviluka beno ina petete na kusala ntembe na ina beto tubaka muzingu ya Luango. Na ntangu ya mga na kutuba ba mbane ya bamboshi baina bane kulongoka diambu ya baminduki baina bana kulongoka wape mutindu baina kwiza kufua beto kuveilisa beto na suda ya Kongo bau nyonso kele kuna na mbanza ya Maluango depuis kilumbu ya mazono bakele kuna bambulumbulu ya bau bamboshi ina babane ya bau mitekule ya bau ina bame kunata bau na nzile ya kulongoka minduki kulongoka wapi mutindu bake kwiza kumanisa beto na suda ya Kongo kulongoka wapi mutindu bake kutatamana na kutula mabonga ya bau na zulu ya balaka ya beto na beno wapi mutindu bake kutula beto mutindu bantu ina ke kutamula na luboto ntangu nyonso ni mutindu ina bau nyonso kele na mbanza ya Maluango. Tata na mama ya ikili jaka diambo ya kusakana ve mutindu wa metuba yao na Lumputu bane ya likole ya bau ya bambulumbulu ya bau meku kwenda kulongoka diambo wapi mutindu bambulumbulu ya bau bamboshike kusalilaka kuna na kati ya Maluango beno kuwa watata na mama ya ikena kulakisa tiki baki na kukubama ya ikele ni babantu ya bau ina baki kufilisa kuna na kuza kukanga kimfumu ya mwana ya Muyombe mutindu betu kutubaka ya mbeno na Lumputu na Suka tibaki na kukubama na kujirikila nzila kufungudila nzila na mwana ya Muyombe kekwiza kusosa kubaka kimfumu kuna yani kidija ya kubaka kimfumu tate yani mekuma kwa ni mvumbi yani mekuma kwa ni mtu ya kubola yani kana kubasika nsunga ya mpuku ya mvumbi yani ya kubasika mekasi baki na kukubawa me bantu ya baka na kutubila beno ya kele kaka bamboshi ve ya kele mingi pe bantu ya isi ya nzenza toba bantu ya mbanza ya Zaire meku kwiza kuna bametula bao na nkumu mutindu o bane ya likole ya bao bamboshi ya kele bantu ya isi ya nzenza baka na kuza kukubama kuna bameku tuba yao bakuenaka kuna dopi mazono bizizi kele betu meku tula yao na nzile ya beto ya Facebook ya kukubete tula bete kukutula mpe yao na nzile ya beto ya YouTube samuti beno nyonso kutala wapi mambo kena kusalama kuna na suda ya Kongo wapi mutindu baba kena kukubama ina baba kena kukubama beto nangiki kaka na kati ya bifingu kufinga sana beto nangiki kaka na kati ya mayindu ya Kintwari ya inza ya Mvimba beto nangekele kaka na kati ya babidilu wapi mutindu muge kusala na kuzenga intu ya pongi wapi mutindu muge kusala na kuzenga makulu ya pongi wapi mutindu muge kusala na kukanga kiyenge ya bane ya suda nzila bao bake na kukubama na mayindu ya bao mutindu batu baka zingu ya beto bamboshi kele ni wapina ni yai bake na kukubama mutindu ndinga mekutuba ya kele kaka bana ya likole bao bamboshi ve miakele mpe bantu ya isi ya nzenza meko kwiza kuna na kwiza kuzaba Maluango mbote ya ikele babana ina bazaba tete Maluango ve ata mosi na bao zaba Maluango ve ba kaka mebutama na babwala ya bao na mbanza ya bamboshi bamebaka bao na babwala kuna kulakisa bao damu ya minduki ba kaka mekatuka na mbanza ya Zaire kuna na kwiza kusalila mkaria mpe mtantu mukuyu ina bamekulakisa bao kisali ya minduki bamekuma ntangu ya kusala na kwenda kukanga nzila na beto bana ya suda na kwenda kutatamana kutula mabonga ya bao na zulu ya baintu toba laka ya beto na nge batata na mama beto kuvumbukeno ya imekuma ntangu ya mpasi ya ikele ntangu ya Kintwari
beto nyonso kintwadi na suda beto nyonso kuzonza ndinga mosi ndinga ya iki ya kiyenge ya bana ya suda ya kubumba babantu ya suda ya kukanga nzila na bao ba mosi na bisadi ya bao na bantu ya bao yeshi ya nzenza kubumba bantoto ya beto na kubumba bimvwama ya beto yakele masumu ve na kunwani na bantu yange yakele masumu ve na kubumba bantoto yakele masumu ve na kunwani na bimvwama yina samuti bantoto yina kele ya beto dukuna beto me kubula beno mikunga yai ya bambangi ya beto bangunza mpasi ya Kongo naka mpasi ya Kongo nge mwana ya Kongo mwana ya suda mwana ya mbanza ya mtoto myampanga la topul mwana ya mbanza la bwenza mwana ya mbanza ya likumu mwana ya mbanza ya nyadi mwana ya mbanza ya luangu mpasi ya Kongo kena kubula yae ni ntangu ndinga kena kuwakana mingi na beto kusola nzila ya kukanga makutu kukanga meso beno kutelama batate na bamama bayina kena kati ya boloko yina kena kusigdila na ngena muno yae ni ntangu ya kunwani na bantu ya beto banzila kekaka zole yile kusola kiyenge ya suda yina ke bumba babantu ya suda yina ke kubumba bantoto ya suda yina ke kubumba bimvwama ya beto na suda yina nzila ya ntete nzila ya zole kele ngeke kusola nzila ya mwana ya nkaliampeba mutantu mukuyu nyoka ya baintu 10 ina betu ke bukila sasunge so kristal deni ina keka kabanzila kezole pele ko singe kele mwana ya suda ngeke kala kaka na banzila zole nzila ya mpulusu ya lusalusu ya ntungunu ya kiminu ya kintwadi nzila ina kupesa bweso nzila ina kuvumula ndosi ya mwana ni mwana ina nzila ina kupesa madia na suka na midi na nkokila nzila ina kupesa likole ya mbote na nge na munu na bana ya beto bitekula ya beto nzila ina kutatamana kungengisa babwala ya beto nzila ina banzila kebana ya mbote nzila ina ba mama kekuzwa bweso ya kusala nzila ina bandumba kekuzwa bweso ya kukwena kulongoka kisalu banzila ina bandumba kekuzwa bweso ya kulongoka likole nzila ina mwana ni mwana ya suda kekutelama kekungenga nzila ina balopitalu kekutunga mwa nzila ina balikole ya mbote mtindu ya bwala ya bamindele kekutunga mwa nzila ina kekutashamana kupesa ineliko maza ya mbote na mwana ni mwana ya suda ina ni nzila ya mpulusu ya ntete nzila ya zole ni nzila ya kusola mwana ya nkanyampa mtantu mokuyo nyoka ya baintu 10 ina bao mingi kena kubudila maboko nzila ya mfululu ya bidilu ya manyongo ya bampasi ya mutindu na mutindu pe bampasi ya bamvula na bamvula nzila ina balupitalu ketatamana ya kukangama nzila ina balikole kebanda ya kubola nzila ina angena kuzwa kisalu asiki mpia nzila ina mfululu manyongo konkota na mwelo yange nzila ina angena kuzwa nzila ya mbote asiki mpia nzila ina kebana nzila ya manyongo nzila ya tia mutindu libengele ya tia ina ni nzila ya baba mboshi na nzila ya nkaliampe ya mutantu mukuyu na nzila ya sasu deni kristel banzila keka kazole kasi ngekele mwana ya suda wapi nzila ngeme kusola nzila ya kiyenge ya bana ya suda nzila ya kubumba bantu kubumba bantoto kubumba bimvwama nzila ya nungunu ya ntungunu nzila ya kintwadi ya kiminu tungeme kusola nzila ya babidilu manyongo mfwilulu bambasi ya mutindu na mutindu nzila ina mansanga sake kutatamana kudanda nzila ya mpasi nzila ina manyongi ke kutatamana kubula nge bula dikanda yange bula bana yange bula mpeba mitekulu yange nzila ina ke kusala ti bantoto yange bakubaka yao nzila yange kusala ti nge kukuma mubola muntu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto yange
Nyinzila ya bao bamboshi ya mwana ya muyombe Sassou Nguesso Christelle Denis nzila yina nkariampe mutantu mitula kuna nyukuna mume kuyimbila bino mkunga ya bampangi bangunza mbasi ya Kongo ngeke kutatamana na kutula mbasi ya Kongo kuna tonge kutelama na makilika bino tala bao nyina ngena munu na bwale ya mputu au wakena kunuana sana kena kufinga sana ina ngena munu kuna na mbanza ya Kongo na suda ya Kongo kena kudila ina kena kukonda kisalu bao kena kukubawa na luzimu ya baba mboshi ya kele kaka bamboshi be mutino metu bila be bedu metula yao na kibaka ya beto ya nzila ya singa ya munde ya kele kaka bamboshi bayombe kena kati bametula wao na nziba bantu ya isi ya nzenza kele na kati ina bake bukla ba mercenaire ba bandi baeleke kula kaminduki kena kati bakena kunata bao na sura na kuza kulongoka malwango beto kele na kati ya muzimu ya malwango na suka beto tubulaka beno ti muzinga ya malwango yake kuma diangu ya kukubula minduki mitala bambosi kena na kanisa na mantuala kilumbu ya mazono bako frisaka deja bantu ya bao ya bambulumuli ya bao ya mayuya ya babandi ya bao kuna na malwango kilumbu ya mazono beno wala mutala watata na mo to betukena kuluengisa beno bilumbu nyonso betukena kutubila beno wapi mutindu diambu ikele bao kele kaka na kati ya bantoto ya beto bake na kumanga na kubasika na bantoto ya beto benga na kutala mutindu bamendata bambulumulu ya bao bame kumena awa bame kunata bambulumulu ya isi ya nzenza bame kuza kuhuna beno kutubila na beno ti ya ikele bane ya likoli ya bambulumulu ya bao ina kele bampangi ya beto mekatuka ya bampangi ya bayombe mekatuka bampangi ya baisi ya nzenza mingi mekuiza kuna na nkumbu ya bane ya bamboshi ya kuiza bametubila beno ti bakele bane ya likoli ya bambulumulu ya bamboshi mekuiza kuna mekele bantu ya isi ya nzenza bakele bantu ya isi ya nzenza batata na mama ya ntangu ya mpasi bakela kukubama mingi mekutuma nkadi ampe makele mbote pe ina kele diambu ya betu yani kufua kilumbu ya bubi ya betu ke kunwa vinya ya betu yani kubola kilumbu ya bubi ya betu ke kunwa limonadi ya betu beno kuwa batata nabo ina kele diambu ya betu ekasi mayele ya baba bakena kukubaba ni kuna ndasuka betu tubaka na beno ti ya ibe kuma diambu ya kubula babizongo ya kukuba na kuningisa baina nyonso kena ndandu ya bau na kati ya malwango kuna baina mekutula ngena munu na kati ya mfululu na kati ya bidilu na kati ya mpasi kena kudia na suka na midi na nkukila na mpipa baina kena kunwa ntangu nyonso kena kubina ya bau ina betu nange kena kutula maboko na zule entu mutilu yae kena kudila babana makana ya betu bau kena kubina bau kena kunwa bau kena kusepela baina mekutunga babibaka bainzo ya mbote mutinu bainzo ina kele na kati ya bwale ya tata nzambi nukuwa batata namu baina kena kuyiba nge na munu baina kena kutala talisa beto na mpasi ntangu nyonso iya imekuma ntangu ya kudumisa babizongo kuna kuningisa babizongo ina ke kuningisa ke kubuisa babibaka ya bau na mbaza ya malwango ni kuna inza ya mvimba ke kuninga na kuzabati peleko kuna na sura ya Kongo bana ya Kongo mekutelama ni kuna bampangi ya bangunzanga na kutuba mpasi ya Kongo fo ya kumanisa beno kuwa bambulumbuli ya bao mekubana kukwenda na suda ya Kongo na manzwe kinyonso mutinu beno zabila bao na kuhuna beno ti yakele bana ya likole bambulumbulu kansi yakele bana ya likole ve bamekuwa na kulakisa bao wapi mutinu bwala ikele wapi kele mwelo ina baki kutaka na bwala wapi kelo mwelo ina baki basikaka na bwala na kuzaba nyonso wapi kele babisika ina bana ya suda kele mingi ina bana ya suda ina lena kutelama na kunwanena luzingu ya bao na kunwanena bantoto ya bao wapi mutinu bale na kwenda kukanga ba mutinu na mutambu mutinu ba mpuku na kuzenga baba makulu kuzenga baba intu ni ina bamekuna kulongoka bamekubanda tete kuna na luango ina gana kulabisa tiki beto kile kaka na kati ya muzingu ya luango mayela ya ibantu ya Pompidou to mindele ya Pompidou kele na kati kuna
Beno kuwa batata na mama. Ya mepesa munu mkele mingi na ina mekutale yao mekatimetu bati. Ya imekuma mambo ya kukuba. Baza bati na nzila ya kimpeve nzila kele ya kukangama. Na kimpeve nzila kele ya kukangama. Na kimpeve nzila kele ya kukangama. Ngolo ya babe kumanika ka ngolo ya minduki. Mesi beto nange bana na uonga batata na wa mama. Ya kuonga ya minduki ya bao beto kele na kuenda na nzila ya kufukila. Ngena munu kwenda kuenda na mfukulu batata na mama. Ba mtoto ya beto kena kukwenda na mfukulu. Bimvwama ya beto kena kwenda na mfukulu. Bana ya beto mitekulu kena kwenda na mfukulu tata mama. Ya imekuma ntangu ya kubasisa ngosi ina kele na kati ya nge. Ngoi ina kele na kati ya nge. Samna kunwani na bantoto na ntangu na ngoyo nyonso. Beto mekubana nzonzolo ya na nzinga ya bampangi ya beto bangunza. Nikuna beto kuna kubokila bangunza. Ya ni ntangu ya kutelama. Singekele ngunza kisika nisika ngekele. Pele kongekele muntu ya Kongo. Bokila. Bikula. Ngolo ya ngendinga kubukila bampebe ya kukuba kukuza kunwana na beto kintoadi. Na ntangu yai beto kuna kulomba. Yai mpeni ntangu. Mukana kulomba ya ntangu nyoso. Mukana kulomba ya ntangu nyoso. Yai ni ntangu ya kufungula mwelo ya jibundu ina kukotaka na maza. Pele kwa jibundu ina kubasika na ntangu yai mwelo kufungama. Bangunza mukana kubokila beno. Mukana kubokila beno. Yai ni ntangu. Kisika nisika ngekele. Ngunza mutu ya kukuba. Ina kikunwani naka Kongo. Ina kikunwani naka bantoto. Ina kikunwani naka bantu ya Kongo. Yai ni ntangu na beno na kutelama na beto kintwadi. Mambu kena kukuba. Baba mboshi kena kunata bambulumulu ya bao. Bitu betuma na beno basisa bampende ya mwelo. Bitu kulomba na beno basisa banyosi. Pele kena kumanga. Kubasisa bankani kumanga. Beno kuzola iki. Beno bangunza kena kuyimba mpasi ya Kongo. Beno kuzaba babantu kena kutata mpasi ya Kongo. Beno kuzaba yao. Beno kuyimbila yao. Mikunga mpasi ya Kongo. Beno kena kuyimbila yao. Beto kutelamba. Ina bao bake na kukubama na minduki. Bambulumulu ya bao. Yai mpeni na beto ntangu. Na kukubama. Na kunwana muzimu ya ngolo kukula bizongo ya ngolo. Ina ke kuningisa inza ya mvimba. Bantu ya bao ina ke bumba kaba mindele ya bao ke kuwaba ketu bati ve ya ikele ntangu ya kukotala na nzonzolo ya makerika ya kukabula ya Kongo ina baba kwena na zulu ya bao ya maza kasi ina baki kwena na zulu ya maza bakuzabati si menga ya beto ya Kongo kudanda beto kevana jaka pesa bao tala jaka kiali na bao ve kasi beto kulanda bao tina zulu ya maza bakuzaba mpeti mbongo ya Kongo yina bame kuyiba bake kuvutula yao na banzila nyonso batondo na ngulu ya mbote kuzimana ve bao bambulumulu ya bao ya isi ya nzenza depuis kilungu ya mazono bakele kuna na kati ya Luango beno kuwa bambulumulu ya bao bamboshi depuis mazono bakele na kati ya Luango na kuzaba wapi mwelo ya kukotila na Luango wapi mwelo ya kubasika na Luango wapi koteke babantu ya beto ya suda baina zola bauve wapi mutinu bale na kusala na kutatama na kufu abantwenya ya beto wapi mutinu bale na kutatama na kusala bifu ya imbi na babibusi ya beto bamekwenda kulongoka ni yao kuna na Luango ina bagamanisa na Luango baye kaka mpekele petete na bambanza ya kaka ya suda kuzaba ve kansi beno zaba tibizizi ya bao nyoso bakela kisaka beno nyoso kele kaka ya luvuno siba mitula beno tiyakele bane ya l'école yakele bane ya l'école ve sibeno kutala bao bizizi mutindu batatu ya kukula mutindu biboba ina kebana bane ya l'école ve bane ya l'école ve ina kele bazonzimba isalu ya bao kubaka munkwati kusasa beto mutindu bakufuaka mama ya mubembe ina na 1959 beno kuzaba jambo ya ha beno kuzaba jambo ngekele kaka na banzila zole nzila ya lusalusu
ya mpulusu, ya lulendo, nzila ya kutunga, ya zola, ya kiesi, ya kintwadi, nzila ina ke pesa bweso na mwana ni mwana ya suda, nzila ina ke kunwani na bantu ya suda, nzila ina ke kunwani na bantoto ya beto na suda, nzila ina ke kubumba bimvwama ya beto, ina betu kusalila kutunga suda ya Kongo, kutelimisa yao na zulu. Mutindu mbotete ya Davidi ina inza ya mvimba ke kuningana ke kutuba time Kongo ina ya suda kele ya kote na kutala mutindu mbotete ya Davidi ke na kungenga ina ni nzila ngena munu mutindu mwana ya suda ke kusolwa nzila ya zole ya kele nzila ya nkadia mpemba mutantu mukuyu nzila ya nyoka ya baintu 10 to mwana ya nkadia mpemba mutantu mukuyu ina kele nzila ya bidilu manyongo nzila ya bampasi ya mutinu na mutinu pe ya bamvula na bamvula nzila ina ngeme kukondwa kisalu ngeme kukondwa kuzwa kibende na lupitalu ngeme kukondwa kupesa likole ya mote na bana yange nzila ina nge kulema na kudikisa bana yange ina kele nzila ya mfukulu nzila ya bampasi na mutindu ya kele mutindu dibengele ya tila ya tia ya satana ngeme kusola ni wapina nzila kele kaka zole ngeme kusola ni wapina nzila ya katikati ikeleve banzila kele kaka zole nzila ya tata nzambi ya zola ya yenge ya kintwadi ya kiese na nzila ya bampasi ya kunata kinkeni yange ya kufwa bampangi ya kukanga nzila ya kutekisa bantoto ya kuyiba bimvwama ya kuyiba mbongo ina kele kaka banzila kina beto mekusola nzila ya bweso ya kintwadi ya yenge ya ntungunu nzila ya kiminu nzila ina mwana ni mwana ya suda ya Kongo ke kutelimisa ndosi ya yandi nzila ina kele nzila ya mwinda nzila ina kele nzola ya yenge ya kesi ya kintwadi nzila ya bisalu ya kunata babisalu ya kunata inelko maza ya kutunga banzila nzila ina kele ya kuvutula nzila ya masina nzila ina kele nzila ngeko kukatuka na mbanza ya sibiti ngeko kwenda na mbanza ya kinkala ngeko kuza kuna na mulionzi ngeko kwenda na divenye ngeko kwenda kuna na konkwati tina mbanza ya Pointe Noire nzila ina betumesola kansi singeme kusola nzile ya satana ngekele muntu ya betove ngekele be muntu ya tata nzambi samiti Kongo kele yangana ya tata nzambi bantu yangana ya tata nzambi bangunza mekutuba mbasi ya Kongo dikuna betume kubikula bangunza nyoso ya kukuba kisika ngekele yae ni ntangu ya kubikula bampeve ilake kukulumuka na kunuani na mwana ya Kongo na ntangu yae betu kuna kunuani na Kongo mvita mekukuma ya kukuba ya ngolo vita mekukuma ya ngolo na ya ngolo kansi kaka ni bampeve ya bankoko ya beto mpeve ya yandi mosi nkwa lulendo nzambi mpungu lena kunata beto na nungunu pena lusalusu bika beto nso kutelama na zulu ya mazaina to yandi mosi tata nzambi bambazi ya yandi bankoko ya beto ba mosi kulengizila beto na zulu ya maza na kwenda na lusalusu na kwela na nunguno muzimu ya luango kele ya machedika bamboshi bambulumulu ya bao ina kena kati ya maluango ngena munu yae nintangu na kubakula ti njila ya kaka ikeleve beto nuani neno bantoto ya beto ya suda ya Kongo beto nuani neno bantu ya beto ya suda ya Kongo beto nuani neno bimvwama ya beto ya suda ya Kongo ya kele disumu vena mantwale ya tata nzambi na kukatuka na nzila ina bantu ina zola kaka kunwana sineke na kuluta na nzila ina ngemezaba ti babandikele na mantwala bazola kaka kubasisa minduki minkwati na kunwanisa wampangi iki ngeke kusala fo kusoba nzila tumetuba ti ngwisani lena kusala madiaka na bantu ina ve bakuntu ya beto batata ya beto mutindu batata Bernard Kolela mekutuba ya na bizizi na beto kulutisa na bilu mekuluta mekutuba ti bao bazola kaka kufa bampangi batata lisuba mekuza kutuba yao bantu ya kukuba mpeko na jambo ya politiki ya mbanza ina ba mwesi mekuza kutuba ti bantu yayi bangala yakele banani bamboshi na bantu nyoso ya maza bazaba kaka kufwa bampangi mfumu ya bao
roi ya bao ngadi ampe mamutantu mukuyu sasu deni matireme kutuba yao ti beto zabati bambulumulu ya isi ya nzenza kele na beto bambulumulu ya isi ya nzenza kele na beto hao yame kutuba ti minduki mekukatuka na mpangi ya beto ya Luanda mpangi ya beto ya Luanda mena kutala batata muke kumanisa na kutuba na mkibo na kutuba mutindu yae bampangi ya beto bakongo na mbanza ya Zaire bampangi ya beto bakongo na mbanza ya Angola bampangi ya beto bakongo na mbanza ya Gabon beno kuwa munu mbote beno kukanisa beti muzingu ina beto kana kunwana na suda ya Kongo ya kele kaka muzingu ya beto beto kana kunwana na suda ya Kongo na kubumba babantu ya beto samu beto kuzola viko kuenda na mfukulo beto kana kunwana kansi beno kana kuiza kusadisa beto ve beno kana kutelemina beto ve beto ba Kongo ya mbanza ya Kongo ina na kati ya kizunga ya Kongo ina bake na kufua beto bake na kumanisa beto na malembe kansi beno kukanisa beti bake kukuizila na beno ve mayindu ya bao keleti bakumanisa tete beto ba Kongo kuna na Kongo Brazzaville ina bake manisa na beto kusala beto ba mputu ba bola mutindu batu ya isi ya nzenza to kunata beto na mfuilulu bake kukwiza na beno ba Kongo ya mbanza ya Zaire to tata mwanda nsemi kuwa ndinga mutindu mungana kutubila nge beto kena kudila beto kena kufukila beto kena kufua kuna na Kongo Brazzaville kuna beto ba Kongo kansi beno mekukanga nzila ukanga ba inwa ina bake kumanisa kufua beto kumanisa kubaka ba ntoto kuna na Kongo Brazzaville bake kukwizila nina beno ba Kongo ya Zaire ina bake manisa na beno ba Kongo ya Zaire bake kuizela na beno ba Kongo ya mbanza ya Angola ina bake manisa beno ba Kongo ya mbanza ya Angola bake kukwena na ba Kongo ya mbanza ya Gabon mayindu ya bao kele kumanisa ndinga ya tata nzambi beto ba Kongo beto inake kubukulaka bankosi beto ina kedi kanda yani mosi tata nzambi ina kena makutu yani kuwa ina kena meso yani kufungula yani kutala ina kena inwa yani kufungula yani kuzonza na kunwanena dikanda ya Kongo ambunumuli ya bamboshi bawu ina nakati ya Luango muzingu ya Luango ya kele jaka jambu ya kutuba ve makelika nyonso kena kutalama na banzonzolo na ndalulu betu kena kutala yao nyonso ntembe ke jaka ikeleve kiyenge ya suda kele kaka nzila ya mpulusu ya Lusalusu matono na ngwili wa mbote bika tata nzami kusadisa beto kunata beto kubumba beto pe kupesa beto nungunu bika bankoko ya beto kunata beto kupesa beto nungunu kaka na bilumu ke kukwiza bao kele ya bao banzao mutimbe beno kutala bao bakele banzao bakena kudiata na nyonso kansingena muno si beno mpele na kukuma mutindu beto ina kele babile banzao nzao lenda kudiata yani na kumwangisa beto ve nzao ke kubenda ayana kubasisa ngena muno na isi ya ntoto asiki mpya beto kotene na ditadi beto konkotene ditadi okokoko komditadi kokoko komditadi komditadi kaka na bilumu ko kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés,
je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.